automatically no wo mo be ko ho no o mekra so mpani no onim se na sofo nketwa no wo mo ko upon war and as a mo kan for your life no mo kan sa wo ye life wo no mo kan sa answer etu onim okay enti senya se o pani be ga say o ya mo kwai mu nyan enti na say who si so onim into ofo a wo mo so no mo onim because osofo de osofo pani o nkwa ai ko kan se mo tia sofo bi a ekoye no ho video e dia beto abonten na be de be no se mo firi o mo firi o achi no mo kwa ye sa de akwaba ede ebatu ma chichin HSO Ghana wahala jumedie ena ebre asose musonfo munuaba ekwesi kapa enenso mede ebebesom ahwefo eni etifo ene de yeye papa ndin ede Ebenezer Adakwa Yadom awoda Ebenezer Miracle Worship Center eno wode ensembi aba betu edwa ni nyina efa Reverend Isaac Owusu ebempa ni junior pastors dia wo mo edi no atem aka ensem ede afa no ho acheso osusu se entwa yi krampo emfa emanu na ne nyina se apia biblical so fa ni din ede apia biblical aba ne nchen aba be pa na cho unim se woni no eni nkitahu bi ti no like no ma bi ekoso ma chese na mentime nwasi bi ne no na so fo ne ba obebe pa na cho no waje no wo efel so na junior pastors for Reverend Isaac Owusu bempa entiase se papa Ebenezer Adakwa Yadom anduro na ni se prophet 1 otimi ji sa chopa no ede atu mu a edunti no wasan aje abrantie apia biblical atumu na no na chese ama wo ma babonten eba beke kansen bebre ede afa no ho a chese wutie enkomoni mu a wo mo esusu wo mo edi tuja se wo mo wo prophet Ebenezer Adakwa Yadom videos a chese wo ne mada pu mu ne won ko ne ba na ebusuafo ensem no de esewoni ensese ka cho ma ye nkohwe ye ba ye beto aso osopon bachawo wo sete atemni no mudi me ebesa obi atini yako nyasa obi tia onimisi ya ne yenye sabo mani osofo apia kasa fon so na mini ho minnim sa apia didi motem minnim ana obi anso nkanche ma menteye mi yise anope kra obochi minnim da onyanya se onyame na se minya asase mekene ni babu man kesi ankam de minnim menkwa dinse kan menkwa dinse yes ukosofo minnim wo hwe na menteye da sa apoya didi mwatemamoni na sam enyama sam obi no betima ka kyensam obi medima obi emesam wo mefia metim obi no samu ya sofo so bempa nkwada muni tumi mo sofo kwadi tumi wo mefia metim sana mi so mini tumi wo fia wotim de open wo yo ni fia ho de open wo besra no de obi afro me panche ma mini tumi sa me kasa we pa o sentimentie obi anso ntumi control nya mi fie asem mi wo bi afia asem hia me ati wo mo ye sentwamo a tembi o mo pa mi fia asem ne ya pe obi na ringena kan say na je say jikase sa kwasa mi mfa me ho kra we bi no obi ona so de amana ni fia me ne hia me dabi emfa hwe mra me kra osofo entudi abo vice no na obi a o tie bia hu se eni ye ne yakase ye didi obi a nemu awra wo sem enu ni yenko that's all bomb was there. Oh, you know, on them Palane Beta, no, they are funny bear man. There were videos in it wasn't ready. Oh, you know, San so for so Tiana was free in Telcon. And some more. It wasn't ready. So for no in me a bar. I knew and look at one for what comes up on the free, that's already a monomono. And some of the group. It wasn't ready. So we are here. Namompe so for piano when money di unim so for piano was free upon boy ni yaba anyi na on hwe no 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 car o so atomic car no ama boy na de car na nya accident last week na boy na yiri mi po yare na nakoma ye na ya boy ni go to the hotel and someone pony upon boy na di nyina ekuye fu so na say ata no be ka say upon boy na be da no how come the sky get control? There were mother four. Our pump was a pump was
one son or not. What do you mean? That's on his own. You're so much of us obey. I saw them sorry for putting in a day after it. They'll be on 2005 video. No, they have to know it. I saw it. I saw them and got all your own kind of light. You're getting back to all. You're getting back to all. I don't come go feeling now. You're living now. Lawyer come goes up the farmer now. You're living now. But when you're the Moyan, you're yourself. Where you audio, video. The so for no come go palm on the recording. That's what you know. So for no come go palm on no. Say, so for the hotel. Or man, the car up him to a Tommy Bueno. And I mean, yeah, or you need to almost over Shabo Frano. I saw for car, what Palmano. And when you're ready, and a friend come out on the car. Poor, Palmo who couldn't know, must go telling the river. Or no, bad people telling me or video. It depends on your team. The old supposed to be from the upper. You will be a you are from one year. What is supposed to be a 7 way again? I don't grab on the camp and you. Opa, you will be a but suppose the party take out for me, Kabibra. Suppose the passage of Tobasso, Kabibra. You won't be a fabra because one time had 2 days die. And you may have a part of farm born. Obey, gas to me, and then another more. Yeah, to me. Also, want to make Kennedy will cast me answer. Who call a woman I had also because with Jimmy, I am kind. I do kind thing. I would with me, I don't know to Jimmy for Kennedy is still down. Or Paul was what to me and will cast me answer. With Jimmy, banker. Uncle Jimmy for Jimmy Jenny. And I know with you, Jimmy had the 2 toss. And Jimmy, last the Obia, nobody that I will grow. Nobody knew. I said, I'm going to say, I don't need to have a toss. Only watch it. Aye, so Namia Duma. Why send me baby? Or some chief Yanamaka. Olivo, me Cassatran Crane said, Sabi, oh, Cassa, and you appear no problem. Midika Sabi appear when you're so for once a woman a bomb anepa. I think the vice who says once a woman a bomb anepa. Said woman a Shazia. A very woman said, I didn't some to 2 what was I want to free? Yes, once I want to free. What power so you Jimmy for about one from the voice of Yamra. That's right. Was so on me to a mini group to me pumuno. So man for some voice way, Matia way, Master Sofo on the cockot. Sako trust some way on my kind. Or say video nipa mediate by phone to me. Me for be a cockot to the way some way, me don't move in court. That's right. And the Sofo and the hotel crowd, me the money corner. I was so much tramming. Mediate by phone and at Sofo, dear. Wait on better me. Na makan some boys way. Me voice to me sakai. Me dim say na che wait. Me fan cheda. Na obe bian so yo oba na ya pon pano. O me na me kan kusema bitie. Me kese what mo busunya fo na obi ni pabiem. Me na me ka cho oba bia omuso mo video. Sa me do oba ko swimming mu. Me be wiase mo ndade nsom krada. Me ba wiase me ndade nsom da. Me na hotel bia nsom ade enche da. Me ko book hotel bia nso da. Me wiase me ba e. Ba bia me ko bia me samba machi. E wo fie. Enu nti no se ni som wo sa video ni nyina. Me hia video no. Bi na safu hotel ha prophet. Me hia video ni nyina wa. E di sofo sa sam no. E china ni na de chie. On benya krata won kran. Yes. O mu nyina be frinka wa ba ha. Aba be di asem court. So for me na me ka kira. Enu ano prophet. Enya dia me jama na kada. Me na me ka cho me. Asem we. Enya dia me jama na kada biara da. Sa asem o makan. Me say sam na on be ba court be ima no. Me di bibia che ba sa asem we. Sa asem we. On be ba court be ima no.
afena me be hyase atwini pa bi ma so wo Ghana ha me na me ka cho sofo e be hyase atwini pa bi ma so e wo Ghana ha enti yemfansi ya nyankopon ya doma on be kire me hotel no sumi am dom so mo video a video no me hia video no enani kire ya enani kire ya enen me hia video enani kire ya omo family court ni ni me video no emu obi ahwe bi se me da sumi mu me do ba ko hotel no omo ni mu obi ahwe omo so omo wo omo no asem so omo so omo wo eti yen kan wasem bia bia osof yem preach yen kan wasem bia bia afei no mahunu se ma omo ye nyina no ba bi ye frɛ no mo papa because oba no wo ba fie ya owie omo frɛ ho se oba ne se wan frɛ ho odifo osof Kennedy ana frɛ me se sof wo wusu be mpagina la no so adan ya oba bi abankran ho se oba Kumasi ya no oba ye kan say me fie oba bi aba no ho nkan mpacha aba nanim se de oba ufie na ye kura ya yire no se ya hye ne se won kan sembi ana yo sa de ne ba makria enu nsu mu nsam bebre me de ne ba makria de ne ba makria awurade fon bo ni chewo nam se oba ben ana obo ni din kire me nam se onu no so onu no ba makria odifo fie one ne papa ene ne maame ba yo mu bu nkotoje se wo sofo na wo ne me ka se ya no e wo fon osofo fatie wo dia fanusi wo eno no e ya sementa wo so what ya say yo mu di dwa to be si me so me ni nipa na wa fom ne nkasa me nsa ne ma wo mo mpacho se dia be ya yemfo mo ba ni ntum ana sakura ne yemfa ni ntum ni nyina wo ho so what ya say ni nyina wo ho nti so wono be sa be twa no ka to so bia e be sa me ka to obi a wo Ghana ha say me omni mi di omni papa na bebra asay awie wey asem wey metwe o maso court osof me ana maka kire sa asem wey wo prove sa asem wey obe prove bibia o video bibia me prove obe prove bibia dia ba metwe o maso court me na me ka kire wo de onyame ti ase to me onyame ka ba mo hye so egina enti me dabia na me nsemi se bi jade che but wey no onyame ti ase wo de yem preach ne yanko me say sofo ensem wo kire ye bi okra me te ya wonya mo he no enu kwa hye mebufu kwa kire we se what ya se so what ya se sofo nim ababu abako mi fie obi bo no so mo bo ma me enu pa ba ko nka sama fa no mai ni say mai yes no on frɛ be mo obi wa ne mo na mane na nya asɛm obi so bo no frɛ no so what ya se anke kan sam obi abadi adie na say no mama obi abɔpae enti wɔn nso nye the same thing what did you make omye some say ma be nan mpacha na just asam no nyina yɛ no korɛ yes asams of God ma me nso ane ba no oba soro ne mogye tu no na say yan last 2 weeks yes ɔno sɛ ne ba ne ka ho bi yes so what you say yes enti sɛ ma ni ɔmo na ɔmo bɔbɔ cho bi ɔmo ka ɔmo sɛ tumpa ma bɔ no nso ma fa na sɛbra that's right ɔbɛtɛ ni nyasa that's right me na me ka kyerɛ wo me tɛ ni nyasa ɔno so sam na but onyame tumi ya de eya dwuma enipa bia ɔhwɛn ɔsɔfo yima ya obi mfram ni fro pambo kro ɔno ankasa ɛna ɔso bi nam so ma bie wa kɔ ye hiam wo ma bie wa go wa kaso nu masem ya wudi matam kyerɛ manfo a ɔmba record kyerɛ me wi aso onyame ne hyira onyame ne hyira ɔsɔfo Kennedy so te hɔ ane yɛ frɛ wodi obɛka ɔsɔfo yima sam kyerɛ me yɛ frɛ Sophie mabra wote obi asam o kan na won so TV ya enya obi na dia asam tu obi so won so te ni nyina eto kro o sanka tu akra no fo say hey masa wasam o kan na mete ho hwe ho ye na kai de papa na ya ma ebeboa because na mete sa asam no kobem sa wo be ka kire me o ka sa yem frɛ no yes ono na ba fi no odi betu ye odi betu me no o ka sa yem frɛ no enti wo kra no o sa o ka chen se hwe ye wanka sentia no ono wanka ona hwe wo mo odu ba bia wadu ona bua ye nyina ma ne obi nim ye bidi ni nyina ato nkyai samra ntia no mo kasa no metwe o maso o kana Jesus yo video na ye ye wo video na ye eto betwa wo kana ti so so wo video a me da swimi mu me wo video a me de ma ko hotel ni adin na wo video a pomodi asa wudi ni nyina beba mo me ne kan video mo fa ni nyina amra bonten me ne kan video bi am ma fa ni nyina amra bonten sofo me say
sa voice way Other form is so Emamo Aquaba, a Bimopapotier, a year prophet one in some, any Ebium, the junior pastors of a year, Reverend Isaac Usuben Padomo Kaya Nuti, Ama also Ababontia or Susu say, Seal and I will be seal a year warm more and no. Now I was here and a day mato and sa a day a friend papa, Apostle Ajaman Prempe, and no betraying common as a forward dano, the Bible Church of God 7 day war and crying, Castle Tuba Junction, Apostle Memo Aquaba. Yeah, Oba. Bibi Abokodi. Christian, ni Yankupon don't know your pa. Now, so Yamia do miss me. Station. Apostle. Yo, I was reading Yambura a year and some no emu. Ye share a year, Reverend Isaac Usuben Panem Quadan, some of Mudia Babel to Adrian Nede, Ama, a year prophet one, or no so about and says or more videos, no one called bed, chases, say, your mocha fan when they no credium, and a woman from Rana or no, and Kawaiina just one cat and Sylvia will be a coming before and one member responded, but we don't quite what the one more ever caught no. A year, and I say, then I wish me a cafa a year, I find me no, one more answer no. Yo, Sikapa me that's Yankupon shall ne my phone na any ashe phone na me money as of ma. Oh, one more 8 no 2 months each. No more than a tembia mrani wa. Everything some papa. A queen. Apostle. It said you are so phone cry, been more yen. Oh, general, I want to mention Yassi. Okay. Oh, so she near so for we. Why ye be anya evidence no the tuamu by you now be kan sa kedia na o kan o patches so no che and kwada Reverend Isaac Usuben Panem kwada ne some on be kan ye no na wo kan wan say o musi wakọ dware oni ma se dia ko dware swimming pool mo no bi akọ hotel oni bi akọ hotel doso wo mo na ai ade na kire se wasema wo kan eye no kore okay o mu na be kire na ntwatu so ya okay edi ene onu adakwa no onu so onya abutre metize o ka se ai wende onya ama ne nkada onya ya wo so onya o do mbekoko ya twu mu okay so na nyame adwuma no minim se de binum si ye no fa se Yakupon nipa de o ka 1 Timothy chapter 3 verse 1 no Bible say osofo bia no se o hwe no so Yakupon de adwuma no ma wo a wa ma adwuma papa o se so adwuma no adwuma papa enti se sofo bia wo yo won wese ema yinya ho ensam enkika so na obi kura bagi kan ho nsam a me mfa nto so mum ma na nya ho so ene papa Yesu wo se anipa be ka bususem ni ade nyina adidi onipa ba na tem so wo kan Matthew 12:31 ekona ena sa nipa no wo se onu Christ kura no e kan nsam agum so wo se obetumi ya chew so atiase na ai o kasemi kire ansa no be kro okay se ye ne duma Matthew chapter 5 verse 11 and 12 okay asem wo ni awurade anu asem na me chi okay inshirani mu se wo yamu no tamu na me dinti odi atro e ka tasemoni e biara etomso mumma mo ni nye na mo nsepem na mo akatua so e wo so na sara na otan adifo a odi kan okay wo se wi ase onipa mama bia so ne hu ahi wo se wo yonko nso a wotan okay wo di ase enti opambo die enkrofo na ka gu nso no one share Matthew chapter 5 verse 11 and 12 o say you be di atwa kan semone e de gu nso okay wa wo ye Yakupon djuba na Kristo din ni nti ni ba bebere kura be tawo okay o say ba se ye kan sem gu so ye tawo ye poasem ye di atro e kan gu so o say ma wani nye
So now when you no amana how one ye bibia was so work a tria kese o here or sura him. Nti apostle na The son or the adifo ato adifo ato sorry adifo a edi kan no omo edi no kure no sa na ye wo. Okay. Nti na wo ye sofo a na ye kan sem de tool so ye kasa wa ye se wonya ne ye de gu hu fi na enioma basa ye de kire wa na ni nyina wa ye kom because ye sha enche ye bia na ba ye bi ba bonten be ka sem emre be etwam wo kan sem bi de fa eye opambo ho prophet one ho a o ti an wo ne na da no won kolo ba be gu ne mu ase enso so ni nyina no eye ne boyfriend e share no man ne eye sa de nti opambo emfa ne fon so enche no oh se wo ba be gu ne mu ase pen na afi wo ba be pa acho se won fa nche no enu nti no na obi a ya na wo kan wanu otu obi a ya no aka no to unwo ne se ehu behia se obe take action na ama wo mo ba na hu se no one be ntimi me gu ne mu ase emfa wo hu ndi sa totroto Ekwe me da se nyame hira on se Nyankopon asem na obe fa Kristo na o ye na dwuma na ma no ene o kan se be ba mo so e ba sa mo ni nyi 2 o se Luke 9:23-26 no o se obi pese odi machi a ompa no ho achi no omfa na senua da na oni machi asenua no e bo no so e bo ni dua mu dua no enu na wo ko fa so a enu na wo ko fa so na sa ni asenua dua no da so wo ne 2000 years ago prontete na ne tie oh enye ayi asenua no wono nye dua sem no oka enyankopon asem emu odu ndu fa to ho so a e che wiase ndu be face many temptations oh many tribulations so e bebre ni amani bebre batoto but e se ogina so mu na awurade ka asem we no so obese ye tiase ehun se ye gidifo a ese ye hwe hu yi oh na asem o kan no on se opese obi a o kan se bi se eyi se ye gun hu fi ye gun hu fi won tra o sa na ye gun hu fi edi efi ya tete de tia betra ana ya tete toilet adi abeye ho nde bi se ye kan na se ma ho asem boni sa na mami ncheo adekodi egu nipa ho fi okay Mark chapter 7 verse 20 and 21 oh Mark chapter 7 20-21 me yentem me pa cho arefo mu tie me asem o ho ni na okan se die efiri onipa mu ba eno na egu onipa ho fi okay die efiri onipa mu ba eno egu onipa ho fi yento aso na nipa mu wo mo akoma mu ena adwem moni efiri ba eno egu onipa ho fi adwamansem akromsem awudisem ayerifasem eni berebere emumuyo ensisie akohwie eni bone abusisem ahantan eni nkwasiasem eniema boni yi na efiri onipa emu ena eba na eno na egu onipa ho fi okay so die egu nipa ho fi ye sa boni mu enyina okay eni die na egu ho fi okay so tiase na wanga za so bi didi watemu a so bi kaseti wo mu hu fi so ye gidi ni we Nyankopon so po a so o ti Kristo asem na se o ti ase e di no o se da yi nkrofo a asase so ye nye ne dwuma ne ye fa na asem no entrance e di no ye be kan asem agu so ensem be kan gu so de wo ti bi so a se wo nya mutre no ba tro konkon na anya dwuma ye no so de ne kokot yu o de ni ba kokot o de ni ba be kwa na ye se Nyankopon so a o so a wo o ba so kire se Nyankopon ene hye se obi kan ho asem a fa no kokoto ana me dia adan kwa opambo no ma wo kuma si me dia betumi no betiem ya me dia penisi no okay onyai okay fato ye fato so die di uso ana se e ma ne yo okay na se wo ye mpo ene won ka oni evidence eti jan ni pa na okika ho se no wo to se
can want some to do at Tama. Oh, I'm like, we are so full. And so I thought one day, you go to say, I send me a first one. Okay. What was sending an answer one? Yes, Kiso, one will buy some obey a petition for voting. Huh? Debbie. Oh, yeah, and one year, and go on the can on some few be Okay. What do you say? Okay. Apostle Yenshe a junior pastors of Reverend Isaac Owusu Bempey. Say Nyaminipa anase or Apostle Wutiwe. Won kwada wo mo hye wase a wo mo utreni wo mu. Se esu a ewo mu no eno na eda edi e won kwada ni mu ananye ne sa. No, etimi e basa. Se akora anse oni a. Oso. Jeremiah 44 verse 16. Wasi I said ye na tie nsa na ne ba so tie. Akora anse oni a oso obia esua de odi ekire no osua de odi kan na ntie. Enti ye hwe enkwada wo musu no wo mo ban a wo mo eda ne da ye betimi akase wo musua asa na ye we edifiri wo mo epanyi ho ana because Ghana for eye o madwumu na say Reverend Isaac Owusu Bempey betimi ahwama ne nkwada edi sofo foforo atem abra wo mo nso o mo eye enam ntitie mu so mo nso beba be ye nyame nipa. On say we go to Jeremiah 44 verse 16. Okay. So Jeremiah 44:16. Asamono mesa I repeat ya chemu yi. Verse 16. For say sorry. 16:44. Pacho. Indi me yanke na yen tie banka sam ni mopo because we are say akora so oni a wo se. Oh, eno adwuma. And already so 16:44 was say Jeremiah 16 verse 44 was say said here and not here sa and on the bounce to oh there is a Koran so near where there was see oh enti obia o Paul kan wo 1 Corinthians 11 was munhwe nsuame said them so hwe Christo bi sua no so ti ase ye show bi sua what you say enti o master o che no ti so obi ye fitani master no nkofo aba nnantie aba se ye bi sua adwuma e na wo kire wo mo adwuma wo say o de ye adwuma no wo nkora no me peki ana hu ya me che no say de o si adwuma no e fa no sa no be pe e no mo sua o mo de be kwa kwa yi wo mo adwuma even at all oni ye usuban Kurana enka de enka dwuma ho ebi a wo pema wo pensa wo pe bi ni cigarette no e na wo kire wo madwuma e de enkora no ba ko be fa usu no de akọ nti anu de etimi e ba sa e na obi nso onu a won so me masa o ya de e dwuma de e kama na so ne ye bi a wo ye nyame de me mfa ni hwia no na no so ato agu obi be fa obi mfa enti na so bo no ebi be fa nsuban pa ebi so be fa suban boni bi a osofu pani no wo ye na say e pache se wo mo musi nkonya eye sofu pani eye opambo no wo mo efa eye mpapa ni suban boni yi ebia na na me pese ye na me che o se no de wo se nyankopon kan kwara nse oni a wo so se so enti ebi dum betima fa ni suban because and automatically no wo mo be ko ho no o mekra so pani no onim se na sofu anketwa no wo mo ko opon wo ana se mo go kan ko ye life wo mo ye life no wo kan sa wo mo ye life wo no mo kan sa sa etu onim okay enti se nya se o ye pani be ga te o ye mo kwa ye mo nyan enti na te se wo si so onim into wo fo a wo mo so no mo onim because osofu pani o nkwa ai ko kan se mo tia sofu obi a e ko ye no ho video e di abeto abonten na be be ngo mase mafiri wo achi no mo kwa ye saade no o hu nya me chelo anya anya possible say wo mo kwa ye without your knowledge o di ase eno e wo ho enti me de metuma ka se nkora no koye no me de mi se wo ma nya ade enti o so fun na o se ko ka bi kire wo o pani no eno so anka maybe no oni opambo no e bia na grudge bi ewo mo enti o pese nkora no ko review secret bi a o de betuga o di ase na no ya na mente asobo no ni ade se ade na unu asobo ye le dwuma so ye odwuma na o sori a na o kan ho asem no o su ka we ho asem na ko se
onu de kosi hin ekosini eva ni kosi se Bible ye hwema o New Testament krampo titiro ayi urade Yesu na somafo Paul Peter Timothy no Matthew John no ya de adwuma o ye wonti o ba bi se we kan we wasem we kan we so we you say no we won say de bi ho and that could be Acts 15 verse Acts chapter 15 verse 1 down and no doctrines and misunderstanding ebe and yes pente ya and Peter ba and no solid and no kasa ye and no nyina ache ase and no gya nya ntokwa no obi ka obi ho asem misunderstandings about doctrines so me I don't see the reason why asofo etimi gugu ya ho ni masesa e ka say woni me gari nju mu go he ana ma o say why ni bi you are not Abaso ense we de ya beto aso pa se de eye mu yonko asofo mo mo eye wo mo ne ye nanso so ye de yonko modidie no esi a enisa afutuo eben e na de be ma wo yonko asofo a all the time mo pese mo gina eye wo mo enfefo ekon so egu wo mo o si egu wo mo fi ho de na so like mo gina mo enfefo asofo so e ka ensamo ne e de for mo just because of say eye oni ne e wo entawanta we bi ana se mentimi ho ase me the American say me pese me go to 1 Timothy chapter 3 verse 1 okay eno na ebebu aye we say it transem we say esu a efata Christopher akanifo okay there's also one yes as I say obi pe osofu djuma na wa pe adwuma pa nso de ese ohwefo ene se wonya no ho asem bi nka oye ba kukum atofo no pema adogo ebi mu pema tuma oye ba kukum ozo wai na ni suda ho na dwen mutie oye no ho bi se opa ho ye onim kyerɛkyerɛ onye nsandua onye pupopupo na emum odwo onye ntokwape fo onye sikalibre odi ono ani fie su ayi manema ehye ne niso animduro enyina mu quality sia ne ma nyame de agu akoy mama ye asofo eti aduma we adi sa suban we no akuya apostle ye wurade kase se ye fa bibiri ya toku ye fa nyeduma so to be sra asofo mini aduma sofo nketwa ne akese aduma na ye no eso emudu eti momma ye mfe ni agro na wo ekika we hu nsem wo ekika we hu so bia enire obia enire na asomdwe emra jo apostle for telephone number 2 yo me da say request papa number ni ba chow my phone TV 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 70 211 bedamo si onyame shiramo Yesu Christ di mu amen amen apostle nyame inshallah bebre abusian for enkomotwetwe wo so adwenkyerebe e na wo fa wo fabra e wo tumagin h comment section betimi follow ye we igp and tumagin h_ yeah de obetimi a person on the support e dwumedi so betimi afa number no screen so na kita mu de bia wo ne ye edi me amedi dwumedi ho chia me midin ene ekua sikapa dasane ye besane hye Mede de Isaiah Kodwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH